Smrt je neizostavni deo svakog ljudskog života. To nas sve čeka na kraju životnog puta. Nekog nažalost pre, a nekog kasnije. Ipak postoje rijetki ljudi koji su ipak uspjeli prevariti smrt, tačnije preživjeti nemoguće. Danas sam za vas pripremio neke od njih, tako da uživajte, krećemo. Anne Hodges iz Alabame je postala prva osoba na svijetu koju je udario meteor. Njoj je u novembru 1954. godine meteor veličine bejzbol loptice bukvalno upao u krevet. Pre nego što je udario u nogu, napravivši joj ogromnu modricu, meteor je probio krov i plafon u kući. S obzirom da je to bilo vrijeme hladnog rata, odmah su počela nagađanja da se radi o tajnom ruskom oružju. Međutim, kada su ustanovili da se zaista radi o meteoru, Anne je poželjela da ga zadrži za uspomenu, ali je to učinio vlasnik stana u kojem je živjela. Roy Sullivan je jedini čovjek na svijetu koji je 7 puta preživio udar groma. Ujebote. Prvi put ga je udario 1942. godine, kada je izgubio nokat na palcu. Drugi put 1969. godine, kada je ostao bez obrva. Treći put 1970. kada je povrijedio lijevo rame, četvrti put 1972. kada je ostao spaljene kose, zatim 1973. kada je opet ostao bez kose, ali sa teškim opekotinama na nogama, pa 1976. kada je povrijedio zglob na nozi i konačno 1977. kada je zadobio opekotine grudnog koša i stomaka. Nažalost, Roy izvršio samoubistvo zbog neuzvraćene ljubavi. Ovaj svega mi nije normalan. Reshma Begum je jedina osoba koja je preživjela kada se u Dhaki, glavnom gradu Bangladeša, srušila fabrika u kojoj je radila. Reshma je za 17 dana pod ruševinama pojela 4 keksa, koja je kobnog dana ponijela za ručak. Nekoliko dana nakon što je Reshma pronađena, gradske vlasti su obustavile potragu za preživjelima i saopštile da je poginulo preko 1100 ljudi. Sa samo 7 godina Alexis Goggins se suprotstavila bivšem dečku svoje majke koji ih je obe kindapovao. Dok su bili u automobilu i vozili se na nepoznatu lokaciju, muškarac je izgubio kontrolu nad situacijom i pucao u bivšu djevojku. Njena ćerka Alexis počela je da vrišti i bacila se majci u zagrljaj. Kelvin Tilly, koji trenutno služi kaznu 60 godina zatvora, nije se obazirao na to i nastavio je da puca. Djevojčica je ranjena sa 6 hitaca, ostala je bez oka, imala nekoliko operacija, ali se oporavila i danas živi sa majkom. To bi bilo to ljudi što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da vam se klip svidio, da zrunčili neke nove stvari u komentarima, pišite teme za sljedeći video. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal, pritisnete zvonce, da me zapratite na Instagramu, link vam je u deskripciji i ostavite like. To je to ljudi, šta još da vam kažem, uživajte u pozdravima i pozdrav! Ok ljudi moji, nadam se da vam se svidio klip, tako da ljudi moji sada idemo u pozdrave. Samo prije svega želim da se zahvalim još jednom su Prime Nexu koji se jednostavno odazvao na taj poziv, snimili smo ta pitanja i odgovore. I eto no, to je to, sada idemo u pozdrave. Veliki pozdrav za Dario Games, Leon Plays, Maša Đorđevića, Tadirana Foka, Edo YouTube, Gameplay, Damer King, Vlada ili HD kako god hoćete, Johnny, Zebra Bro, Bogdan Popović, LPC Tuberka, Miloš Marinković, onda opet Johnny, Traker, MNE, Gameplay, Damer King, Zebra Bro, Milanče, Vuk Čepanović, Superman, YouTube, Savo Strahinja, Clash of MNE, Vlada XD, David Karevski i Čomi 555, znači ljude vas pozdravi sa prošlog i pretprošlog klipa, jer sam izbacio sam klip u subotu, podma u nedelju, tako da da vas ispoštujem sve. Tako ljudi moji, to je to. I da vidim ovih zadnjih dana aktualna neka drama, nešto ljudi, samo se klonite toga i eto, to je to. Tako ljudi moji, uživajte mi ostatku dana i pozdrav!